Ovo vreme je vreme sve izraženijih klimatskih promjena koje izazivaju izuzetno velike posledice kroz različite vidove elementarnih nepogoda, nameće potrebu da kao država i kao društvo sa daleko više pažnje pristupimo prirodi, pristupimo svemu onome što je bitno za život u ovom gradu, kvalitetu vode, vazduha, naravno kvalitetu zemljišta i svega onoga što čini život u jednom gradu odgovornim pre svega prema generacijama koje dolaze. Rezultati strategije i rezultati svega ovoga što grad Beograd radi su vidljivi. Više od 650 hektara, više od 100.000 sadnica, više od 1000 drvorednih sadnica su rezultat za svaki respekt i ja želim da čestitam ljudima iz grada Beograda. Paralelno sa svima ovime moramo da nastavimo da radimo i druge projekte iz zaštite životne sredine i ja želim da istaknem da pre svega ministarstvo koje ja vodim i Vlada Srbije čine velike napore kako bi sve one negativne uticaje koje pre svega elektroprivreda i energetski sistemi ostavljaju na životne sredine kako bi se to minimalizovalo i kako bi se to dovelo na nivo nekih svetskih standarda. Srbija je država koja u potpunosti transponovala zakonodavstvo Evropske unije u svoj zakonodavni okvir. Direktiva o velikim ložištima je deo našeg zakonodavstva i deo naših obaveza i deo naše strategije i deo naših planova. Mi smo u odnosu na to već izvršili revitalizaciju filtera u svim našim velikim termopostrojenjima. U 13 postrojenja smo ugradili nove elektrofiltere, u 14. to završavamo ove godine. Time smo eliminisali praškasto zagađenje iz termopostrojenja. Nastavljamo da radimo odsumporavanje, nastavljamo da radimo denitrifikaciju. Do sada smo uložili više od 200 miliona evra u te ekološke projekte. U narednih 5-6 godina preostaje posla za još nekih 700-800 miliona evra.